This is Kak Ju. She started her day by preparing her kampua items, such as soup, toppings, and meat. She preparing all of her ingredients at once every day in 4:30 a.m. in the morning. Now she is ready, packing all her things and items in her car with the help of her husband, Mr. Hashim. After Mr. Hashim's retirement, he has always helping Kak Ju carrying her items to the store, supporting his wife's businesses together by being a great assistant. Before 7 a.m., she must be there on time at the cafe, gathering her items and preparing her cooking and other side dishes too. Sedap makan. This is Kak Jija, Kak Ju's recent helper for a couple months now. Now Kak Ju unpacking her kampua noodle stock. The kampua noodles has already been delivered at 6 a.m. by the company she ordered from. The cafe located at Satok not just have kampua stall. They sell a lot of different dishes such as satay, laksa, and kolomi. Observe kampua in the making. She puts the kampua noodle for a few seconds in a boiling hot water, soak in a warm water to remove remaining flour and put it inside the boiling water yet again. Now she's cutting her noodle to a good amount of biteable size for a customer and adding sauce, MSG, and salt. Simple as that. Now she's giving a good stir on the noodles and not to overdo it. After that, she puts on a topping, chicken or meat, it depends on customer wants, and sprinkles some good amount of spring onions. And after that, a soup on the side before serving to a customer. Cafe Suryati, the places where she works at every morning. Every weekend, the customer will be insanely full in this cafe, and it is so hard to find a table to serve. I have spotted a regular customer who come by here every morning. Let's get on to her review or her perspective about it. Okey, Mak mau nanya, Bapa dari 1 sampai 10, Bapa kita rate mi kampua? Dari 1 ke 10, Bapa nyaman kampua ya? Maknanya sedap lah sebab Sedap. siap memang kakak sih. Di situ kah? Kita regular customer situ kakak? Memang Ya. kampung aja lah kami pindatnya. Oh, servis itu okey sih kak? Okey. Pun air okey lah biasa time ramai biasa lah. Dah raya masa. Menari lain datang sih kita situ? Saya dah. Setiap hari Jumat aja. Jumat je. Oh, okey lah. Okey. Ya, jaklah makasih kak. There's a high chances of most regular customer would come by for Kak Ju's kampua. Every day she works hard to earn her living for her and her family. Let's hear from her side of the story. Boleh kita memperkenalkan diri kita? Kami Siti Zaleha, Abang Adu Samad. Umur asal sini ke? Kami asal Sibu, umur kami 51 tahun. Sibu dari sini? Sibu, Bandar Sibu, Kampung Datuk Baru. Malaysia. Malaysia. So, ini mau tanya, bila kita start kerja? Maksud kita start berniaga tu kan? Berniaga tu kan? Mengikut kami start berniaga dari sebelum kahwin. Lepas kami kahwin, kami memulakan perniagaan tu start tahun 2019. Sampai dari siang lah, di Kuching lah. Sebelum tu nak berniaga di Sibo lah.
Termasuk pengalaman kita berniaga okey sih. Alhamdulillah, pengalaman daga ada improvement dah. Dari COVID mari sampai saya ada COVID lagi. Okey, sebelum kita kerja kedai mi kampua, apa kita buat sebelum tu? Suri rumah je. Suri rumah tangga. Kita ada bisnes sebelum tu? Sebelum tu kami ada bisnes lah. Macam butik juga lah. Berjual produk, pakaian, tudung. So, banyak-banyak benda kita berniaga kena mi kampua. Sebab mi kampua tu adalah turun-temurun keluarga kami orang. Dari zaman nenek moyang kami orang dulu nang sidak berjual kampua. Nang famous lah di Sibu masa saya. So, cuma kita tahu asal usul mi kampua tu dari sini. Sebab mi kampua tu asalnya memang dari Sibu lah, Cina Pucau Sibu. Sebelumnya kami orang ada berjual sate. Sebelah tempat kami ada orang Cina berjual kampua. Dari sini lah kami belajar nangga caranya mula kampua. Dan sebelumnya juga keluarga kami orang nang ada mula kampua halal pun, namun Cina tu si halal. Barang persediaan kita cumi kita pola. Kita beli ke apa? Bahan mentah memanglah beli. Lepas saya ada lain, dak ayam, dak daging, dak tender, memang kami rebus ke diri lah. Prepare ke diri semualah. Kita pola dalam masa lapang. Dalam masa lapang kami mula prepare barang yang untuk pakai mek jual the next morning lah. Macam mula kami tu mula bahan-bahan kampung tu kami memang dari rempahan kami pun semualah, macam bawang goreng kami Kediri, minyak bawang dan lain-lain lah. Apa favorite makanan kau? Favorite makanan kami lah mestilah kampung. Yeah. Favorite haiwan tak? Haiwan macam kucing. Duduk asal kucing, duduk lagi kucing. Okay. So, apa nasihat kita kepada orang berniaga di luar sini? Kami tu nak madah nasihat si juga lah. Kita tu berniaga mesti ada kejujuran, mesti mula makanan orang dengan ikhlas, baru perniagaan kita majulah insyaAllah. Terima kasih banyak. Sama. Kak Ju is a mother of 2 children. One of them pursuing their study and another one is at school. Sometimes during the weekend, her children would always offer to help her at her stall, cooking and serving the customer too. Despite needing her children to help her at the stall, she hired one of the workers, which is Kak Jija. Let's hear and get to know her better. Apa nama kita? Khadijah, Khadijah. Umur? 41 tahun. Asal? Kuching Sarawak. Kuching Sarawak. Sebelum tu, apa pekerjaan kita? Oh, macam-macam. Kantin, butik, kedai kopi, jualan sendiri. Macam ni pengalaman tak dah start kerja di Mi Kampua tu? Baru-baru tu ajak lah, masuk 2 bulan. Okey sih kita bekerja waktu tu? Okey, Alhamdulillah. Toke dengan toke pun okey. Baik. Best kerjaannya. Apa favorite makanan kita? Favorite kami kah? Selain mi kampua, favorite kami namna nasi ayam penyet. Ayam penyet, paling suka. Paling suka. Favorite haiwan tak? Kucing. Okey. Apa cita-cita kita mau jadi ke? Ya, nak jadi business woman sebenarnya. Satu hari kelak. Makanan. Malaysia. Oh, Malaysia. Apa makanan? Sebab umur kami dari 12 tahun. Kami bekerja kantin, kerja di kopi. Dan cita-cita nak buka makanan sendiri lah. InsyaAllah mau ada rezeki. Terima kasih ya. Sama.